Itu hata sian ede nomor 525 ayat 1 dohot ayat 2. Jehovah berkata, amin haleluya. Sigong langita dolo di sini, amin haleluya. Dekahi dalam laksong turun, amin haleluya. Masuk perjalanan Edehon amin haleluya. 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 Jehovah berkata, amin haleluya. Para sirohana sumundo ibadah, amin haleluya. Ta edeho mago arti berkata, amin haleluya. Alani degani wasalana tuita, amin haleluya. Edehon 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 amin haleluya. Jongjong mahita saluna. Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni toddi perbadia na tumo palangi dohot tanuon. Amin. Parangeon hamuma natama di Tuhani, merguru tu sadok lomoni rohana, merperbueon perbue marhite-hite saluhut ulaun nadinggan. Ulu hamuma Jehovah marhite-hite lasni roha, robe mahamu tujulona marhite-hite ulu polok. Amin, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, bupangi dohami tuho, selehon matuhami tod dini hasitongat dohot dami, asatakas hubotohami nasa lomoni roham, jala urupi mahami mangulahun sian nasa gugunami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin, budul mahita. Tau puji Tuhata, sian ede nomor 171 ayat 2 dohot ayat 3.
dewata. Saya Kapai mahapor seao Lusur ngopati tor lakang ala Epistel di pesta jubileum ni STM ta sadarion, ima natar surat di Tolu Musa 25, membuka sian ayat 2 saat rodi ayat 10, tajahama secara responsoria. Dungi bilang ngomu madiho pitu tahun peradianan sabat, ima pitu hali pitu tahun. Asaleleng nina pitu tahun peradianan sabat, gabe 40 tahun torokna. Ikon perbadian muna do tahun pa-50-on, jala tik-tik kono muna haluau ditanui tusaluhut halak pangisina. Ikon gabe tahun parolopo-lopo doi dihamu, jala ikon mulak hamu ganuk tu partalianna, mulak huhut ganuk tudongan nahian. Jala ikon mulak hamu ganuk tu partalianna, mulak ganuk tudongan nahian, ido sahakna, mertua do halak no bege hatani debata, jala no peoksa. Amin. Tapi kema edde puji-pujian merite-ite kor ina STM Saurdot sejati.
di pengarediota lau mabigi hatani di bata terpuji Tuhatta sian ede nomor 414 ayat 2. Hosi malua au sunhina gogoni Adam dohua hosi naso boyu bayi padalah marohatu di somana roti martangi yang mahita. Asiniro hama dihamu doho dan gimana sian Tuhan debata amatai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus, keluarga besar STM sa Urdot sejati. Natongon marlas diroha, marolopolo, makalason pasu-pasu ni di batang, marhite parningotan di ulang tahun. Molo tu tahunok kubigi di patorang pengurus tang 52 tahun mah umur ni estemon. Alai ala rencana na tertunda. Siala pakorhoni COVID 10 sia tahun 2020 iya dong kerayano nanti. Asa pas 7 bilium 50 tahun ini. Alai ala pakorhoni COVID 10 sia ini tang boybe adong akan kegiatan baik di masyarakat, baik di pemerintahan na terbatas, baik di dunia, sahat tu nguang lebih kurang 2 tahun. Tengok dok mamuka sian bulan Februari 2020 sada tahun 2020 sada ini meribak COVID ini. Jala sahat tu akhirnya 2020 tu 2020 sada. Ternuek pe kira songon nabui hitang marhusor mauliate mah taruk tutuhannya gabi tulus mah rencana na tertundahian kama kainang nuek mah boy hita makalasone marhiti gagasannya kapingurus tang di parpatu hatta mah acara muna las di rohatta biar sedarion. Hamu kamanami inanami do mutusi dinaro pengurus tatu bagasta amang tobing mangido tikikko saotik upabahir makubasi ibadah ta jobason
Jala lastro hakku disi. Sada penghormatan may huetong. Nakpe dang ruas ni STM Saur na sejati bang. Ala jala pembangunan tulu na merjabu. Di jolo ni gereja tahakai pigulubur. Gabi huetong mau nueng bagian ni STM Saur dot sejation. Lasmar rohani badisi. Nueng tabigi hatani di Batang na dienet sian Habakuk bidutolo ayat 10-an naung takas diririt panitia tak pengurus tak obartu pesta lasni rohata sadarion di ulang tahunon sonod dong idok isi alay angguau marulupolo maaw di bagasat Jehovah. Jala Mariaya au mida di bata ni hatuau. Alay ang guaw marulupolo maaw di bagasat Jehovah. Jala Mariaya au mida di bata ni hatuau. Panidangyon natakas dui sian panulong Habakuk. Di na dihilala ibana songodia debata madugunugu ibana rak dohot bangsoi natongon mangadopi paru kilo nadok pergumulan hidup hati-hati. Sada apalah nak paltak di sini, iman makalason padonganion ni debata di nama modus ragam akka paru kilo naduk iba. Anggo martibakon balgani tantangan dohop pergumulan na niadupan nian tung naso tarbain ibana bedi panidang yun nai mangodu alay ala ni dengkan basa ni debata na payuti-huk ngulu di bagasan situasi nasongoni maibanan waeng patar marnida tung tangan ni di batado manukumo tangan ni di batado manguru badua mamaso-maso tangan ni di batado padua hon ibana rak dok bangsoi sian akang parmarani pola digambar hunibana di si ala ni duk na pakilalana ali Tuhan tung sa guru di homa mate manang mangudu bang somon tutangamu mah Nineba. Tulos tusido perdananan ningoduta hamuak kamang dok kamu kainang selama na 2 tahun ini. Baik dok. Porsuk do pakilalata di sini. Dang boy hita bebas. Marsaor songono. Adong akka upaya na pinatupa ni pamarita si jamotonot asa daw siya kita bodil sorry magoy COVID sa Rusia ini jala tahamati hoddo madua do hita siya niya kadungan
pe adong sada dua tulu akka keluarga akka nahina holongatan. Tong siala ni ko bisa pusiai nang bimolo. Panang adong namanao manak siya liling. Alay ang kuhita di dua di bata. Diurupi di bata. Hidup bana di Sadia Samuel pitu ayat 10 Ebenezer lapatanna rasi rasa nuaing diurupi Jehovah do hitam. Dipadua Jehovah do hitam. Gabi bui mahita nuaing marlas diroha. Makalason. Di mana taidang selama lebih kurang 2 tahun. Jala gudang akan rencana kena terkendala di sini. Dupe nuai. Dung tahilala. Natuk tangan di debata do mangrupi do paluah kita. Dapatuk mahita tutu marulupuru marlas roha. Songon na dinuhon ni hatan itu hatan na kiningan didok panuda kabaw alay ang guaw. Marulupuru mau di bagasan jangkumang. Jala Maria au mida de batani hatu aku marulupuru di bagasan jangkumang. Nanidok na alat tung tangan di Jehovah do napatar di ide ibana di haporsiai ibana panggurupi silong kaduaw mabay kipas ibana mabay boy ibana marasiroha marulupuluk Aida tutu si halasonokton jala siuluk ponokton ma moronunga di hilala roha entung na pinalua ni debata do hitang siap pangujunan na jorbuti na suduk hiamasa do pe da tutu si halasonokton si hamulate honokton do siuluk ponok ni rohatta do tutu pabayanan ni Tuhani di hitang na padua hok kita sian akka panahi na jorbuti. Doh. Wah. Marulupuru marlasiro. Tamlati homeng tutuhani. Halak na marulupulup. Ima akka naong makilala. Dingga basa ni debata di nguruna. Halak na buit marulupuluk ima akka halak na porsya pabuan na tangan di debatado na mangaramuti na palua honibana na pahipas sonibana sian panahi na torbuti ebi bui sona humo sahitan wae ide mati ngabuin man kita marminggu dari jam. Anggun na ujui tang boy. Tang boy masih jalangan tok-tok. Tokka. Oh boras ma ihadak kadangan. Boras ma ida tulang. Naksopora masih jalangan ni mo tulungan. Ay so boy masih jalangan. So tung mao. Adong tubuh panahit kemer masker ulak tinada bedongan alangai itu untuk masker ibu ini dongan satonga salah iba medok horas tulang ningun HP emang buru iba aku nang mata hasusah di ini saya langsung sumisi meng saya unang masa biat jorbuk dong borohak dongan nahina holongan alani kopiti subui daw.
O na dong di rumah sakit panahi alan COVID subuh dulu. Ngiri do. Baik do. Pangota. Lain tapuji matuhatan wae. Lunga songon namgay suwisi. Abuhi kita beraktivitas sona-sona. Abuhi kita mangulak kasih ulaut ta sona-sona. Nakpe tang apa latuk 100% be. Yes, jadi bersih. Ada dak pola be masih jaga kita dok dongen. Dak pola subang berohatan wang masih tabian dok dongen. Dak pola gabe sona segampe hita makatain wang pajonok dok dongen. Nang dijar, nang diulau di kantor, nang di parboniaga di pasar, nang di kaulau nasingi. Taham natin. Om mabayin hita aliyak kama kay nang marulupul. Marulupul di baga sa Jacob. Songod dia do halak na marulupul di baga sa Jacob. Kok asli ko. Ay di dok nakit di presiden taja haing. Songod dia diatur kod di batang utong atong bangsa Israel makalason pesta jubileum ari pa 50 honing. Ikonggok las ni roha. Ipapulik do rohana tikina. Jadi ko sude do makilalahon paso-paso itu hani. Gok olo-polo gok las ni roha. Kong kita marupan. Ayang ko halak batak. Luar biasa dong. Luar biasa. Boy do dipengaruhi secara kejiwaan psikologi. Jiwa do pakilalan halak patak hirana. Boy si pata tidak kesadar. Bolong ngapalay sila suruhan. Ida mah. Tu para mengarancangon. Tabayam mah ulak tau taya teh. Hina pengurus. Aku nga pengalami soalnya. Ay baru ba no naman? Ay makilala hamu alani kopitong. Perekonomian nuang agak sepi. Pacarian song dapong nuangon. Paham si ba no tusi. Nguya na Somali majok. Inakan kota. Ata ba na? Abu ibe. Baru masong do hat bata. Saya perjodoh do orang-orang nggak tabiki. Orang-orang, morong-orang san, morong-orang. Aladak pe morong-orang karu pari. Saya wal sohong ngudon. Alay polo tuk pare silas ni rohanay. Nago do orang-orang ni. Nago. Manoma, dijulum mahamonon. Manotorim. Marsulu-pulupan. Ang kusya na tarim siya da, tao makatayon, buharo ba yan o pusi. Harus si pato pa o pusi. Alayang gunung ko, imasanay. Manotor ma, pangurusin na. At ka na makilala guru ba na si hehe. Na makilala dongan na hehe. Kasi pata. Dang ningot sampai tukis nai topek nai. Aku saja ngorong-ngorong go. Alai dungison, udah dina angkat tangan tungijang, hina tukar hina. Tonggo sidung go nai sakku nai. Sidung. Yes si pata nasi nakku nyamai. Yes si pata nai dopek ni kay natay. Ngay itu dia pindah uang naik lopek naik, ngatukas ne pumuan, saur do sejak. Duk sa ija bu, ayang gope, nang maru na jauh, aku gope sakuho nang gope parau tinggai, ina to mate, dia beda, dia secar sudah tukis soban, nama tori ina do. Ala semangat na, las ni rohana, las yes peda hoi,
Mulunget tong kutina. Ni dolo arede. Ay pengaruh ni laksni rohai. Pengaruh seni urup-uruping. Ay so tahilala. Ay sa dia no. Sudah. Tahong niya tong ni. Sa liling araw ko pisi tukar. Manotor. O misalnya. So nga ko pisi ngahabis panukarina. Buat mo sa na tukar sapiyan. Dungi jauh pe. Ngapa? Nga ngayasbek. Habis. Tolema. Martangnya kita tahu udah roda musim masuk. Soni itu kan, ada kuat na perasa ku soni, perasamu na pisoni. Jalan nga pasti, ngay pada di hamu dopek muing. Akamat tapi ngay pada di hari, siap-siap ma pengurus. Ngay pada di harak waktu tukar-tukar. Angkuan non, gok las ni rohamon, marurupur mau suden, pidama akanasian tasnya kena tai, pidama nasa dopek na matai. Tu tasni say man noni sudi pungo. Tu tasni berdahara. Alan las ni roha ini. Ay molo nunga gok las ni roha. Olo-polo. So tahilalay. Tak tahilalay. Tak tasadari noni. Habis songoni noni. Habis pita hoy tu pungo dok. Tokolo nading gardok. Ay gabi ni jujihon. Lo kanasing ilu bisiani. Nakamata. Aluk mahabisi apal sehari satu deh iba songonon marlas di doa tak pola wai bani ula masuk martangyang gue roro pas mata itu sih nak kayak nata mago orang-orang tangadong be mula manon sianon mekelek kelema gok nasi rohama awang nomor selfie awang nomor 2 gok pokoknya sudah bagasan nasi roha. Maka laksot Allah luar biasa tahilalang babain Tuhan. Songo didok na ini. Luar biasa didok. Jangan holak karak mata ko songo ni. Asing ko halak bata ho. Mol papuas con lasni rohana luar biasa deh. Tarok pola paretok tu sih. Ibu di maretok ini dok. Sadok pageas dok. Lasni rohata sadarion. Tapa puas dok. Lasni rohata sadarion. Masuk may pinikiran. Bolok ke pikiran. Aku sadarion. Tangi. Fokus majong. Makalason. Ulang tahun. STM. Saurdo sejati. Nah pasti tok saurdo. Guara penga STM saurdo. Nasaroha sa pikiran. Oma. Kamu kamang inang lasni rohata di bagas asa darion. Jadi pengurus tapi isir pengurus tatahe. Amat satu minggu ketua. Yakin daw unak pola baron nangon mangkaro tepe sipano tepe wisma tepe awang non nangon dalam yakin daw si nak di kata-kata ham amata silai pengalaman luar biasa. Ini berkat Tuhan. Asal di bagasan lasiruha, di bagasan puru-puru, tunggu pe, tukol sope, dia kena asingnya, sirna doi. Hala digohi lasiruha tei. Di ulang tahun setiap tahun. AHP. Nah tahu patu paoh tahu. Patu duhon lasiruha tang. Di ulang tahun STM. Pos marohani pengurus. Ubereng kepadopahannya kena tahun nih. Nga, nak sengaja sudi saja borong. Mari sih nak tas naik sudi. Akamat tapi songoni main. Tabatubal do dopeknya kamatai, sia naso dopek nasomal. Alang diulau sadarion, nga digohi dopek nai, digohi dohot tas nai. Di bagasan lasni roha manoni sambil manotor tungi girak sudah wow luar biasa tingkam mah merdana kepunguan untuk katikenanang roh ala dari kita untuk kita sudi membasikop selamat mah di STM Saurdo sejati martangi yang main
Mauliati maruhanami di hali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sadarion tutu STM saurdot sejati. Marulupulo marlas ni roha. Makalas sopasum. Di naung 52 tahun. STM saurdoton sahat 2 tahunon. Dala. Pesta emas 50 tahun rencana semula di tahun 2020. Alaya ala partikian COVID tak usia na miribak secarang mendunia. Gabe tertunda ma dana dung ala pasum mangaramoti ngulunami gabi boy ma nuai beraktivitas masyarakat. Bui memerdala aktivitas di perkantoran, di usaha. Bui ma normal aktivitas di udaon di pemerintahan yang dihuria. Gabe las marohanami. Iman au hamlati hokam. Secara khusus keluarga besar STM Saul sejati. Di ulang tahun di estemon sedadlon. Totu ali Tuhan nami dalam nami madok mauliati do makalason itu ho. Marsi pasaora mahami di bagasakon. Rak mekel mahami. Rak marlasniro. Rak manortor marudo-podo. Aitung takas dong. Balgang holong mih. Dihami. Di estemon. Mobi na nangadubi wabu sapusia dari kurang 2 tahun kan. Pasu-pasu sama Tuhan STM rap kapinus STM Saul. Pasu-pasu anggota marsadani roha tetap memupuk kebersamaan. Song warnai madaina saurdot tudodok tutoruan. Saurdot di roha pikiran di kepabayanan. Membangun kebersamaan. Ya kaulau nadingkan dia ada dohok di sosial. Di perpunguan di estemon wakati kinan. Ali Tuhan nami. Sadari ope ho pasahatan Tuhan. Perdalanan di pesta udopolop di ulang tahun di STM Saur Sejatian. Paso-paso. Bagasa Yesus Kristus Tuhan yang mulia. Amin. Upasata mah tua mang situa rumah horbo lau mangodio kita di bagasan tangya. Pasada maruhata martang yang mahita. O di bata Jehovah amanami nam harabang sadiban wagijang. Do puji-pujian do hamoletion ni rohanami Tuhan pasat kami di bawah satikion. Ala denggan do asiroham nabalgay Tuhan. Bui kami menghadiri pesta nami Tuhan ulang tahun ke-50 STM nami STM Sabut Sejati. Di batama nami monotumpe sonari sadarion hupes tahun kami Tuhan alani panahit na 3 tahun nasalpu dang bui kami bebas marsaor. Alani Tuhan nunga moru be panahiti sian kami sian purtibion. Mauliate ma Tuhan ni pasak rohanami tuho ala denggan doa sin roham. Nunga moru gudang be panahiti Tuhan alani sonari mahupes tahun kami Tuhan maruluk-huluk kami Tuhan
Alay denggan dot asin roham bihami terlume Tuhan di hubungan nami STM Nusa Uduk Sejati. Bunga gajang be umur STM nami ya Tuhan. Tak tagamon adong do anggota nami tiga tondong gajang umurna. Tak tagamon galay pamatang kapar sahiton. Uho mahu pasat tanya kadungan nami Tuhan selehon magogo hai pason pinamadalan rupe akari nang pasal pemuda itu dengan nabi di batama nami na di balua bijang sudah kaya nakon nami anak penipunganon na jonok nang ni dau sian hami pasu Tuhan ya anak nami lehon akan arikot ya anak nami Tuhan walaupun di bagasan pendidikan pasu Tuhan pendidikan masih bagasan pagkarejuan atau pasu Tuhan leon hikmat kebijaksanaan tu nasida. Josone pe Tuhan kami orang tua Tuhan. Kau mendidik ya kaya napon nami Tuhan. Selehum hikmat kebijaksanaan Tuhan orang tua. Asa boy hudidik kami kaya napon nami. Asa tinggan dalam Tuhan. Di batama nami nam harabang sadiban wagijang. Dosoni na posom Tuhan naung patareson hatami di hami di bagasa tikyon. Asi maruham Tuhan. Sai lehon madihami todim maringan di rohado di pikiran nami Tuhan. Asa bui marparbui hatam naung di panat siat soni na posomi. Suat soni Tuhan na posomi Tuhan pasu lehon hikmat kebesanaan hai pason Tuhan. Asa tua kangan maringhut bui na posomi manareson hatam Tuhan yaka siya di ko. Di batama nami nam harabang sa diban o bijang. Marudo ko ka ulon nami Tuhan. Tujulan na riyon. Pasu-pasu ma Tuhan acara nami yon. Kalau tu pedong ka pemilihan pengurus me Tuhan. Homa Tuhan lau mamilit akka pengurusi asa lam dinggan punguanon Tuhan. Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di patama nami buhima lasni rohanami maridete pesta namion mauliate madi oleh Tuhan waktu dosa panglasun nami Tuhan nahurang asih roham Tuhan sese samai asa unang nyugat pangabat Tuhan asih roham neng asa tomu rupe Tuhan jalan matang yang nami madite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapi kemah ede puji-pujian mari tite Korkina STM Nusa Uduk Sejati. Bahagia
puji Tuhan tasian ede nomor 510 sia, las disomahita bapungu beliata. Joni Kristus, terus di danau batahi, di sana sume ahon osa, di semak kokok dongani. Sanma di mata na olo hita baboaho olong do Yesus Tuhani nang saut malu Kaulah ya isada. Arbegedo Joni Kristus, terus di danau batahi, di sana sume ahon osa, di semak kokok dongani. Jog mahita sa luna. Kita sudah nai marade nang dileleda bosan di mata. Ta pasik kokma partangnya ngataon. Rak mahita mangidohosa ditangyata adi amana. Adi amanami na di banuagi. Sai pinorbadia maguarmo. Sai ro maharaga. Sauk malomon roham di banu tongosong na dano. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa. Si sama dosa nami songopas. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unang hami togihon tu pangujun. Padua mahami sian pangagong. Ay hodo na punahara jaon. Doho tagugo. Rodi hasangapon sa diling-diling. Say didongani. Asing rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni roha ni debata. Doho parsahoran ni todi porbediai kamu saluhuna. Amin. 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 Horas manihita.